Ove godine Tuzla Film Festival slavi 11. godinu, zaista prošlo je 10 turbulentnih godina od kako smo krenuli sa Tuzla Film Festivalom. Moram stvarno da se zahvalim Filmskoj fondaciji Sarajevo koja nas podržava od početka, evo do sada, da se zahvalim Federalnom ministarstvu koji nas u proteklih 6 godina podržava u punom kapacitetu, BH Telekom koji je tu, Gumi M i mnogim drugim sponzorima kao i svim medijima koji ste s nama zaista ovih 10 godina, hvala vam na tome. Vi ste u stvari doprinijeli da se uspije razviti filmska industrija na prostoru grada Tuzle, pored našeg grada i na prostoru Tuzlanskog kantona. I evo to smo uspjeli da dokažemo sada sa 11. festivalom gdje dolaze zaista eminentni gosti, preko 80 njih je ove godine gostiju na TFF-u, što moram da kažem da je porast nakon korone koja nas je zadesila. Mi smo imali, čak festival je bio 2019. 8 dana, međutim nakon ovog što nam se događalo svima u cijelom svijetu nismo mogli to više da iznesemo, ali pozitivne stvari koje se desile jeste da je festival postao hibridnog karaktera. Imamo tuzlafilmfestival.com stranicu na kojoj se mogu pogledati svi animirani, kratki, igrani i dokumentarni filmovi i mislim da je to zaista dobra stvar jer ljudi koji su zainteresirani za takve vrste, za takve kategorije u stvari su tokom dana kad su ti filmovi bili puštani uglavnom na poslu, ali popodne i navečer mogu sad pogledati. Tuzla Film Festivalu možemo pogledati još 6 dugometražnih igranih filmova koji su u kompeticiji i Neretvu koja je originalna verzija će biti 145 minuta Veljka Bulajića ove godine na zatvaranju Tuzla Film Festivala jer gospodin Veljko Bulajić je odlukom odbora TFF-a ove godine dobio nagradu za doprinos razvoja južnoslavenske kinematografije. To će vrhunski zaista u svakom svom pogledu, posebnom vremenu kad je ordinirao što se tiče filmske industrije. Također, velika stvar što se tiče Tuzla Film Festivala jeste da je stvaranjem filmske industrije uspjeli smo ove godine dobiti prva inicijalna sredstva za stvaranje dugometražnog igranog filma sa produkcijskom kućom iz Tuzle, scenaristom iz Tuzle i redateljem tuzlanskim. To je nikad se nije desilo prije toga i napravili smo nešto što je zaista, na što smo ponosni, revitalizirali smo 24. festival dokumentarnog filma Tuzla koji je imao 23 izdanja do 90. godine, a onda evo 32 godine je bilo pauza između i kad smo pokretali TFF vidjeli smo da je bilo ugašeno. U principu to je jedan kulturocid koji se desio, nestala je i publika i interesovanje za takve vrste umjetničkih formi, a evo sad nakon 11 godina ponovo se to počelo polako vraćati. Moram priznati da je starija populacija, starija govoreći 35+, zainteresiranija za takav vid forme nego mlađa, ali mi moramo da nastavimo dalje, da odgajamo i mlađu publiku i to je nešto s čime ćemo nastaviti u budućnosti.